3,500. Ngoba ngisho ukuthi usilisa 6,500. 500 bawufaka kubamba ndawo. Bafaka khatini. Mase bafika kumina bafika no 6,000. Labo kufazana nabo bakhipha 5,000. 500 to 500 ukubamba ndawo. Mase bafika kumina bafika no 5,000. Ngiphinde laba 3,005 u500 ukubamba ndawo. U3,000 ufika nawo kumina. Ngumenzela special ngoba ngiyabona ukuthi kule mali enkulu lesibize bengibizile ngophondo ngeke lifinyelele. Bakhona abanganamali. Laba abanganamali kufanele basizakale ngokuthi mina nami ngibazwele ngoba ngiyabathanda abantu South Africa. Ngibazwele ukuthi noma ukuthi awutholanga imali enkulu sengiyayehlake ngibuya kule mali encane ukuthi nawe ukwazi ukuthola. Uzotola imithi yokubedela. Uzotola imithi yokuthi uyogeza nawe ugeza mndeni. Uzotola imithi yokuthi ugeze emsamo wakho. Uzotola imithi yokuthi nawe sizokunika ukuphakamisa nokuthi uhlale kahle. Dr. Buwe usebenza ngokweqiniso, imithi yakhe usebenza ngokweqiniso. Mangisho ukuthi umuntu ngiyamphakamisa ngiyamthwalisa. Angisho ukuthi ngiyakutwalisa ngegazi. Hayi, angikutwalisi ngegazi mina Dr. Buwe. Ngendlela ngiphila ngayo nomndeni wami. Ngendlela ngizokunika nawe ukuthi ukwazi ukuphila nomndeni wakho. Wonke umuntu ujabula ngokuphila nomndeni wakhe. Ngeke ukuthi uyothola umuntu ubuye ukhinyabeze ekhaya. Imithi ikhinyabeze ekhaya ile ihlanganiswe nezipokwe. Mina ngisebenzisa isipokwe, angisebenzisi inyoka. Angisebenzisi imfeni. Angisebenzisi utokoloshi. Ngisebenzisa imithi yemvelo. Lengayifundiswa ngisemncane la ngathwasa khona. Vele mina ngathwasa ngifuna ukuhamba manga ngathwasa. Ngathwasa 2 years ngithwasa. Ukuthwasa kwami 2 years bengithwasela ukuthi ngikwazi ukusiza abantu. Njengamanje ngumsiza nonke South Africa. Ngumsizela ukuthi vele bengithwasa for ukusiza abantu bahluphekile, ngisiza abantu bathakatha abathakati, ngisiza abantu laba zingelwe isitha, ngisiza abantu laba banamahlebo kuvaba ukuhleba umuntu into ongayazi. Kufanele ngikusize nalaba thakati bandiza emizini yabantu. Nalaba thakati babuyisa kotokoloshi, babuyisa bemfeni, nenyoka nomatinda nomamlamba. Kufanele singande lento sivike. Ngoba angeke umuntu angaphila nomthakati emhlabeni. Umthakati uyisathana nzima ngoba angafuni umuntu, ufuna igazi lomuntu. Wabona umthakati uyena olemaza abantu ukuthi bangaphumeleli emhlabeni. Uyohlangana nabantu banamahlebo. Laba sonda abanye bahamba bakhuluma ngabanye. Ibona labo bayenza ukuthi sibani mwambona. Hayi senamuhla ukanje kanti uzolo beya kanje. Uyabona ke behlanganisa inkulumo yabo ibe uthakati. Ngoba into edala uthakati umlomo womuntu. Umlomo womuntu nomehlo abukayo sewuphinde wena ukhuluma ngomlomo wakho. Sewuyamkhinyabeza umunye umuntu. Seke ngitshela nonke South Africa ukuthi mina ngiyasiza kuloko. Mathi ufika kumina impela uyazi ukuthi uzofikeleni. Anginikezi umuntu wokubethela phakathi komuzi wami ukudlala ngaye. Mina ngunika umuntu ukubethela phakathi komuzi wakho ufika abathakati, ufika tokolothi, ufika mamlamba, ufika skova, ufika gundwana lo thakati, ufika inyoka, ufika mamla, ufika yonke into. Ngoba ngikhuluma ngoba sekukhule kanje. Nabe ngayibona nyakanyaka yobathakati. Kodwa ngagcina ngibancandile ngayo ufuna umuntu wakho ngakuthola. Ukhuluma Dr. Buwe Mhlanga. Angikhuluma into yamanga. Ngikhuluma iqiniso la kaNkulunkulu. Mangithi umuntu ukhona, hozani nolanda ukwazi ukufikeleka. Ngikhuluma ngokweqiniso mina Dr. Buwe. Angicalanga kulapha abantu ngiqalile ngibalaphile vele abanye babonile ukuthi ngempela umuntu ka Dr. Buwe Mhlanga uyasebenza. Ungasebenzi udlamale abantu mahala. Umuntu angaboni lutho. Ingaka ngakhuluma futhi ukuthi umuntu maqakeke abona ukuthi angibona ngalutho agijimeze ka Dr. Buwe. Ngoba abantu ngoba bahlele emhlabeni. Abantu banye
banankinga yamandlozi akubo, kunabantu laba bebabulala abantu, ayibona into enjalo, umsamo waze wavaleka wancola. Kunabanye bebathakatha abantu, nakhona makuna uthakathi kuna ukhamba leli balikufuzayo, kufanele impela kubambe isikhathi ubonakala ukuthi ungathi imithi yakho ayisebenzi. Manje ke lokho kufuneka ka Dr. Buwew Mhlanga, Dr. Buwew Mhlanga uyokubuka abuya kukhahlele lokho, ya ukubuya endleleni yakho, ngoba manje ngikhuluma nani South Africa, ngikhuluma nani balaleli emakhaya, ngikhuluma nani amazwe angaphandle. Ngiyathanda kakhulu mina Dr. Buwew Mhlanga. uDr. Buwew Mhlanga usebenza ngokweqiniso. uDr. Buwew Mhlanga angafuni kuhleba umuntu, angafuni uthakathe umuntu, angafuni udubule umuntu ngesibhamu. uDr. Buwew akafuni lokho, ngoba umuntu akusinkukhu, ithunzi lomuntu liyakhuluma. Kusha Dr. Buwew Mhlanga lo. Kufanele kuvikeleke abanye banankinga yokuthi manje kufanele umuntu ndimuonisele ukuthi angatholi umsebenzi. Ngifune ngumthakade ngoba kusasa ngizobukwa kabe. Kufanele ngimkhinyabeze ukuthi angatholi mathenda. Kufanele ngimkhinyabeze umzulu wakhe angabe nokuphila nengane zakhe. Lento ibangwa ngumuntu leyo. Umuntu unamona, umuntu uthakathayo. Abanye bathuka bofaka mithi emizini womuntu. Umuntu bakuthi uyayijomba le mithi uzwa inyawo usuhlungu kekete uguqa umadolo bathi umqwebo. Bayo sibedlela abantu ababoni lutho. Uyayibona lento yenziwa ngomuntu, umuntu uyothwasa kufundela kubulala umunye umuntu. Lento ayikho right, awunakuphumelela ngale into enjalo. Usho Dr. Buwew Mhlanga ngoba khuluma nabalaleli bonke emakhaya. Njengoba ngikhuluma nabalaleli bonke emakhaya, njengoba ngisho inamba zami mina Dr. Buwew 079 911 32 42. Ngiphindele inombolo Dr. Buwew 079 911 32 42. Yesibili 065 674 8648. Ngiphindele inombolo 065 674 8648. Le ngifuna ukuthi nifonele kakhulu, nikhulume nami lo ufuna ukukhuluma nami njengamanje, ngiphendula imibuzo le ngiyafuna ukubuza yona 079 911 32 42. Ngiphinde futhi 079 911 32 42. Ile number ngifuna ungifonele kuyona le, sokwazi ukukhulumisana kahle. Makuthi nifuna kubuza imibuzo, ibuzeni imibuzo, ngoba ngishilo ukuthi kuna special saka 6000 amadoda 6500 u500 kubamba ndawo, wosifazana 5500 u500 ukubamba ndawo. Bafuna ukugezwa ukhipha mnyama nokuvula ukuthi bathole umsebenzi 3500 u500 ukubamba ndawo. Mase uza kumina uza amadoda afika no 6000, wosifazana bafika no 5000, laba gezayo bafika no 3000. U500 seni bafakile ebank. Inamba yebank 816 800 71341. Ngiyaphinda leyo nombolo 16 800 71341. Ngiphinde 16 800 71341. Inamba Captain Mhlanga. Ngitshela nonke South Africa, ngiyathanda nonke South Africa. Kuba madoda mawuya entabeni la uyoqina, ngoba unakuthi uphumelele ungaqinanga. Nkosi yamakhosi ngiyacela, awuphumeleli ungaqinanga. Fanele uqine ukuthi makuphosela nduku umuntu ingasebenzi. Fanele uqine makuthi uyacinga ngezulu umuntu lingasebenzi lutho. Uqine ukuthi makuthi kube mhlambe khona kucabanga kubi noma siphamu noma yini, ukatholakali kalula, ube indoda ibandla. Ukhuluma Dr. Buwew Mhlanga. Entabeni la uzoqina khona u500. Mangothi uyogeza ngo30 wamakanda 30 wena kusikizwa amakandlela mhlophe ikhilimo yakho mechiswakho, kufanele u200.
makuthi uzobuya masiceda khona kwenziwa umthetho yabantu abadala kuzofuneka amasigaba 250 le uzofika naye nogologo nebhodlela logologo ne whisky no wayini leyo whisky no wayini inamali yawo 150 uhlweza yama 55 awu yangizwa ke mntaka baba iko ke ngehlile kakhulu kule mali le beyikhona yaphezulu sengabuya yaphansi ukuthi ukwazi nani kwenza zonke izinto ngizishoyo mina Dr. Buwew Mhlanga ngiyandanda nonke South Africa ngiyabonga kakhulu asikubeke baba lo ufuna ngifonela ngifonele njengamanje sikwazi ukukhuluma khuluma nani South Africa ngikhuluma nani nonke South Africa ngikhuluma nani nonke abalaleli emakhaya khulumani fonani mkhulume nami mbuze imbuzo lo mfuna ukubuza Dr. Buwew Mhlanga uyanithanda thanda ngeqiniso la kaNkuluNkulu Jehova ngihambile emazwe amaningi ndifunana nemithi yokusiza abantu ngihambe amazwe amaningi okufuna imithi ukuthi ngikwazi ukumsiza South Africa ngikwazi ukusiza namazwe angaphandle ngikwazi ukusiza wonke umuntu South Africa ukhuluma Dr. Buwew Mhlanga ngikhuluma ku life yami le ngikhulumayo mina Dr. Buwew Mhlanga ngiyathanda South Africa into ngikhulumayo ngihambile amazwe ngaya Malawi ngasemlanji ngasuka ngaya Ngonya ngaya Tete ngasuka ngaya Zambia ngajika ngaya emlanji eNampula suka Nampula ngiya Amalolo ngasika ngiya Zambezi ngisuka ngiya eReshinga ngisuka Reshinga ndiya Nankala ngihambe kakhulu amazwe ngihamba ngifunana nemithi yokulapha South Africa ngiyandanda balisani ngoningi wenu into ngifuna ukuthi nibhalise ngikwazi kubona ilist ukuthi bangake labantu babhalisile ukwazi ukumlungisela imithi yakhona nithi niyafika sengilungisile ngifuna kubona list yabantu bathanda kuza ka Dr. Buwew Mhlanga abantu bathanda kuza ka Dr. Mhlanga abafake ku account Capitec inambolo yo Capitec yo account 16 800 71341 ngiyaphinda 16 800 71341 inamba Capitec eMhlanga ngicela ukuthi wonke umuntu South Africa lo ufuna ukusizwa ngo Dr. Buwew Mhlanga afake kuse-80 imali kuse-80 ukuthi ngikwazi ukubuka list ukuthi bangake manje njengabanye babhalisayo sizokwazi kuyenza yonke imithi iphelele ukuthi ufika nje sekucedile akukho ukuthi kumbe mhlambe kunabungozi akunabungozi inkosi yamakhosi akukho ungozi nami ngiyayiphilela nengane zami 48 ngiyayiphilela nomakosikazi awu6 ngiyayiphilela nobazukulu bawu15 ngiyayiphilela nobazukulu nomndeni wonke kwaMhlanga ngisebenza ngokweqiniso umuntu ufuna kuzothi aphumelele afike ka Dr. Buwew Mhlanga khuluma nani nonke abalaleli khuluma nonke amazwe ngaphandle khuluma nonke abalaleli emakhaya South Africa yonke ngikhuluma nani njengamanje ngiyakhuluma mina Dr. Buwew Mhlanga ndifoneleni ngizwe ukuthi nikhala ngani ndifoneleni ngizwe ukuthi nikhala ngani South Africa ilife yami le mina Dr. Buwew ngoba ngikhuluma ku life yami ngiyathanda ukuthi ningavimbeki akekho umvimbayo ukuthi manje mangifuna ukukhuluma kuthiwani senikhuluma naye direct Dr. Buwew Mhlanga iloko ngishoyo fonani ngizwe esikhalo seni ama South Africans laba bafuna ukusizakala abafone ngilalele ukuthi yini into ngikhala ngayo konke nikhala ngakho kukhona ka Dr. Buwew Mhlanga bafuna ngiyasiza ngokugula lo ugula ngekhanda ngiyakwazi kulapha
unasifo sokuwa ngiyakwazi kulapha ukuvuka kwenyawo umqwephe ngiyakwazi kulapha umuntu le into ihamba siswini noma wafa kwanyoka noma wafa kwamamlambo ngiyakwazi ukukhipha amamlambo ukubeka etereni unakhanda lingapheli ngiyakwazi ukukulungisela kahle ikhanda lakho libe endleleni yalo uphile ngendlela wansalo yiyo baba noma unamehlo angaboni kahle umuntu ukhona kwaDr buwew Mhlanga ugula ngamazinyo umuntu ukhona kwaDr buwew Mhlanga ungahlupheki uhamba ukhipha wonke amazinyo usala ungasana amazinyo uthi uyahleka kubonakala ukuthi awunawo amazinyo hayi hoza kanti kosizakala kaDr buwew Mhlanga ngizokunika umuntu wemazinyo ukuthi izinyo noma luhlungwaza walapha onke ozohlala ungasaphendulisa ukuthi wakugula ngamazinyo usho Dr buwew Mhlanga khuluma nani South Africa yonke khuluma nonke amazwe ngaphandle khuluma nonke abalaleli emakhaya ngithi asikhulumeni lo ufuna kufona ngifonele ngizwe ukuthi uthini ukhala ngani uDr buwew Mhlanga khulumayo usebenza ngokweqiniso mawufika kaDr buwew Mhlanga angifuni ukamba manga uzoyithola into oyifunayo usho Dr buwew Mhlanga ngikhuluma ku TV yami mina Dr buwew Mhlanga ngimemezela abantu base South Africa ukuthi abeze bosizakala awulali endlini umuntu umbonayo kudlula into ngathi isithunzi somuntu awu baba Dr buwew Mhlanga uyakwazi ukukulungisela ukuthi ungasaphindi le into uyele makuthi uhlele entanding room kuna into izwa ngathi kitchen iwasha amapeleti Dr buwew uyakwazi ukuyilungisa le into engasaphindi ivele emzini wakho usho Dr buwew Mhlanga ngoba ngikhuluma usho Dr buwew Mhlanga ngoba ngikhuluma nonke South Africa ngiyanthanda angiqala ukukhuluma namuhla ukuthi ngiyanthanda ngaqala kudala ngisho ukuthi ngiyanthanda namuhla ngisanthandisisa khona lokho angithandi umuntu ahlupheke kube imihlisi nayo thina kudokotela ngithe ngami mina Dr buwew Mhlanga ngiyazithemba ngiyazi ukuthi ngiyakwazi ukumsiza umuntu ngoba ngikhuluma nonke South Africa yonke ngiyabonga kakhulu South Africa sizobonana ngokuzayo nisale kahle